Mbahaye ikaze kuri Kigali City TV wo gukurikira ibiganiro byacu tubagezaho umunsi ku munsi. Ni amakuru agezweho, ni amakuru ari trendi, ni amakuru ari kugenda ashimisha abantu benshi bagiye batandukanye. Nk'uko muri kubibona kuri screen zanyu, bamwita Kazungu Emmanuel, abantu benshi muzi nka Mitsutsu. Ni umunyarwenya wagiye ukora ibintu bigiye bitandukanye, yagiye akora amavideo asekeje cyangwa se komedi zisekeje n'ibindi bigiye bitandukanye. Yagiye amenyekana ku mbuga nkoranyambaga nk'umunyarwenya, agenda amenyekana ku ma YouTube channel agiye atandukanye, yitwa Kazungu Emmanuel bazi nka Mitsutsu. Nk'uko rero muri kubibona kuri screen zanyu, ni inkuru nziza iri kugenda ishimisha abantu benshi bagiye batandukanye, haba inshuti za Mitsutsu akaba n'izindi inshuti ziri ku ruhande cyangwa se n'abafana be. Uwitwa Mitsutsu yamaze guterera ivi umukobwa witwa Ujeneza Keria. Ni umukobwa bahuriye kuri hoteli Serena, nk'uko Mitsutsu yaragiye kuhatemberera ari kumwe n'abandi batandukanye, harimo umukobwa nka Nyambo witwa Miki, yari ari kumwe n'uwitwa Kiramani dadi wabo. Nibwo yaje guhura n'uyu mukobwa witwa Ujeneza Keria, waje guhana nimero n'uwitwa Mitsutsu. Rero bikaba byaje kuvamo ikintu cyadanje cyangwa se ikintu kizima. Rero inkuru iri kugenda ivugisha ibitangazamakuru, ari nabyo bitumye nanjye nkora iki kiganiro, nuko uwitwa Mitsutsu ubwo twari twagiye mu kirori kiwe cyo guterera ivi uyu mukobwa witwa Ujeneza Keria, yagiye atangaza ibintu bigiye bitandukanye. Mitsutsu mwamumenye mu bintu bigiye bitandukanye, ni content creator, ni umukomedi ukunzwe, ni umukomedi ukunzwe n'abantu benshi banabona uko mvuga uwitwa Mitsutsu. Mitsutsu ni umuntu wagiye ukorana amakorabo menshi akinana na ba Nyakso, nk'uko yari yaje kumushyigikira. Ahubwo twaryo tugira ngo twibazeho, murabizi uwitwa Mitsutsu hari saga yigeze kuza ivuga bonana batandukanye, batonganye, batukanye, aho bayisha hakaza uwitwa Bobo. Ariko icyaje gutungurana nuko muri iki kirori cyo guterera ivi Ujeneza Keria, uyu Mitsutsu hari abasitari batigeze baza kumushyigikira. Bivuga ko uyu witwa Mitsutsu yaje kugenda yihenura kuri bano basitari bagiye batandukanye kandi bakorana. Mbere na mbere twakibaza ngo uwitwa Kiramani Majoro ni boss we, niwe wamuzamuye amugira icyo ari cyo. Mbere na mbere murabizi ko witwa Mitsutsu iwabo ni aho hitwa Ikibungo. Uyu Mitsutsu rero Ikibungo yavuyeyo atwara perima, ari umumotari, aza mu mujyi wa Kigali, aza kwataka nk'abandi bamotari basanzwe. Nubwo byaje kwanga akaza kujya gusubira iwabo Ikibungo. Burya uwitwa Mitsutsu niwe muntu wajya gutwara witwa Kanyagso Kanyabugande Olivier, baza kumenyana gutyo. Rero uwitwa Mitsutsu yashakaga kuzakina icyitwa komedi, yarabuze ahantu yatoborera nawe ngajye muri sinema nyarwanda. Icyo gihe yaje gusigarana na nimero y'uwitwa Kanyabugande Olivier Nyakso. Abantu benshi bavuga ko uwitwa Nyakso ari umwana mwiza, ni umuntu wagiye ufasha talent zigiye zitandukanye cyangwa se abantu bagiye batandukanye muri rusange, akabakora ku rwego rumwe akabashyira ku rundi rwego rukomeye cyane. Rero yaje guhura n'uwitwa Nyakso akajya mutwara buri gihe, ariko akabwira uwitwa Nyakso ko afite talent yo gusetsa. Ariko uwitwa Nyakso yaje gutanga amahirwe ku witwa Mitsutsu, akajya muhamagara, akaza agaparika moto agakora, akagenda amenyera n'abandi bagiye basanzwe. Urumva iyo uje bwa mbere ntabwo uhita umenyera cyangwa se ngo ukundwe n'Abanyarwanda. Abanyarwanda mbere na mbere bakunda umuntu wabakonvetse, umuntu ukora ikintu cyiza. Ariko Mitsutsu nubwo yaje we byabanje kumugoraho ukuntu mo gatoya, ariko aza kwiyubururamo ukuntu, araza akora ibintu byiza bishimishije. Ariko aho byafashe neza, murabizi ko uwitwa Kiramani nawe yakoranaga n'uwitwa Mitsutsu kwa Nyakso. Ariko uwitwa Mitsutsu byaranze, aza gusubira iwabo mu karere mu karere hari ka Kibungo, mu cyara iwabo Ikibungo. Nibwo yaje gusubira abona byanze. Ariko witwa Kiramani Majoro Daddy we yaje kuva kwa Nyakso, atangira kwikorera, akajya akora utuntu tw'udusketch tugakundwa. Yagiye akora amavideo menshi agiye atandukanye yo gukubita abayago, bacita, bayirene. Ni video nyinshi zagiye zigaragara mwagiye muzibona zo mu mashyamba. Witwa Kiramani yagiye atangiriraho. Rero uwitwa Mitsutsu yaje kubona uwitwa Kiramani bahoranye bakorana kwa Nyakso, abona uwitwa Kiramani bitangiye gukunda. Nibwo uwitwa Mitsutsu yaje gutera intambwe, ahamagara uwitwa Kiramani.
urumva witwa Mitsutsu ari ikibungo mu ntara, witwa Kiramani mu mujyi wa Kigali, wabo hari mu Biryogo, ari naho bakunda gukinira zira video ahitwa mu Kiyovu. Rero uyu Mitsutsu kubona amatike amukura ikibungo akaza gukina mu mujyi wa Kigali, akongera akava mu mujyi wa Kigali agataha ikibungo. Uwitwa Kiramani nk'umuntu nyine nawe ashakaga abakinnyi yaje gufasha uwitwa Mitsutsu akajya amwishyurira amatike amukura ikibungo anamuzana mu mujyi wa Kigali. Byafataga inote ya 5 imukura mu hari ikibungo imuzana hano mu mujyi wa Kigali 2,500 kugira ngo uwitwa Mitsutsu inzozi ze zire ko zabimamo. Byaje kumukundira rero ubwo baje gutangira gukora video bona ba Kiramani zitangira gukundwa zigenda zirebwa cyane, bamwe batangira kubahamagara babahibiraka, bamwe na bamwe Mitsutsu atangira kuba umustar gutya atangira kumenyekana. Nibwo haje kuza uwitwa Dogiteri Nsabi aza gukora video ya mbere ari kumwe n'uyu Mitsutsu na Kiramani. Icyo gihe video yarakubise ibona views nyinshi, abantu barabakunda, nyine barabishimira uburyo bakitinze video ziraryoha. Ari nabwo witwa noneho Mitsutsu na Dogiteri Nsabi batangiye kumenyekana ku rwego rwo hejuru, batangira gukundwa n'abantu benshi bagiye batandukanye, ingero zigiye zitandukanye. Bashyira video hanze imwe cyangwa se ebyiri ukabona imaze nko mu isaha imwe ukabona ikubise 20,000 ukibaza ngo uyu muntu witwa Mitsutsu n'umuntu witwa Dogiteri Nsabi ikintu kibarimo, buri wese akagira amatsiko yo kumenya ikintu cyitwa Mitsutsu. Umuntu witwa Dogiteri Nsabi bo bazanye ikintu cy'umwihariko. Uwitwa Mitsutsu we yazanye umwihariko we gukina nka Shariro, agakunda gukora video ziwe zirimo ubusinzi nk'uko asiga akora content yitwa ubusinzi bukabije. Iyo content yaraje irakora cyane, noneho bikubitana n'uwitwa Dogiteri Nsabi wari ufite ururimi rw'igikiga, araza ararukoresha rurakunda. Aribwo batangiye kwigarurira imitima y'abantu cyangwa se imitima y'abanyarwanda, batangira kubakunda cyane ku rwego rwo hejuru. Akaba ari uko nguko uwitwa Mitsutsu na Dogiteri Nsabi baje kuzamukana cyane, abagenda bashimisha ingero zigiye zitandukanye. Rero amakuru ari kugenda avugwa kandi ari official, uwitwa Mitsutsu yamaze guterera ivi umukobwa witwa Uwineza Keria. Ni inkuru ishimishije ku muryango wa Mitsutsu n'umuryango wa Keria kuba baramenyanye bakishimana bakagera naho bashobora kubaka umuryango. Ni ibintu byagiye bishimisha ingero zigiye zitandukanye. Turagenda tugaruka ku ba star bamwe na bamwe bagiye baza gushyigikira uwitwa Mitsutsu muri kino kirori cyo guterera ivi uyu mukobwa bita Uwineza Keria. Nk'ubu uwitwa Kanyabugande Olivier yarahari, muramuzi n'umukomediye cyane ukunzwe mu gihugu cy'u Rwanda, nubwo ubona ari ukuntu byasubiye inyuma ukuntu, ariko uwitwa Nyakso akwiriwe respect kuko iyi sinema nyarwanda cyangwa se izi comedy yataza kuba ari Nyakso ugiye umutima mwiza, ntabwo twakabaye tubona sinema igeze ku rwego rwo hejuru ku buryo abantu bakunda comedy. Bamwe bakunze comedy bakunda bino bintu kubera uwitwa Nyakso, kubera expression yagiye atanga ku bantu bagiye batandukanye, akagenda atanga amahirwe ku bantu bagiye batandukanye nk'uyu nguyu witwa Kanyabugande, uyu nguyu witwa Mitsutsu yaje kuha amahirwe yo kwinjira muri sinema, kuko yataza kuba Nyakso ntabwo Mitsutsu twakabaye tumuzi, kuko uwitwa Nyakso ni wazanye uwitwa Mitsutsu amwinjiza muri game, amufasha naho kuba ubuzima bwaranze kurya bikaba ikibazo. Uwitwa Nyakso aza gufasha uwitwa Mitsutsu aza kugenda amenyekana, nawe ari mu bastari bagaragaye kuri iki gikorwa. Mitsutsu yari yaje guterera ivi uyu mukobwa we. Undi muntu wagaragaye ni uwitwa Bobo, muramuzi wafitanye ikibazo mu minsi iri imbere na Mitsutsu bari gupfa umukobwa witwa Nana. Urumva ko ni ibintu byabaye byiza, bariyunze barakundana barongera kuba inshuti. Uburyo uyu Bobo yaje no gushyigikira uwitwa Mitsutsu ari guterera ivi uyu musheri wiwe, abantu bakibaza ngo izi plaka zizarangira ryari, kuko uwitwa Mitsutsu n'uwitwa Bobo batungana bakabwirana amagambo ateye isoni, batukana ngo anwaye umugore. Uwitwa Mitsutsu yageze naho ajya kwa MRN akaririra mu biganiro, ndetse no kuri channel yabo yitwa Mitsutsu na Nana rwose bagiye baririraho amarira menshi cyane. Abantu bakibaza ngo izi plaka ziri mu gihugu cy'u Rwanda zizagenda gute. Hari n'uwabonye uwitwa Mitsutsu aterera ivi uyu mukobwa bita Keria Uwineza, batanya kuvuga ati ni plaka, kuko hari geste yigeze gukora n'ubundi atera ivi ahubwo ashaka gusohora projet. Uko iyo projet nubwo yaje gufiringa, ariko iki gikorwa ari yagikoze cyo guterera ivi, abantu baramubwaye congratulation Mitsutsu courage, ariko kari agatwiko yishakiraga. None bamwe barimo baribaza ngo uyu Mitsutsu utereye ivi uyu mukobwa witwa Keria Uwineza, iyi si prank? Abantu benshi bakomeza kugenda babyibazaho.
rero nkuko muri kugenda mubyibazaho ngereka mbaye official kuko nge nari mari uyu Mitsutsu abahirwa rwa Rutabura abazi mu gihanga ku gipironi niho abanyarwenya bose baba, haba Nyexo, haba Patino ubakurya nyuma, haba abakiramani bose na badanizo bibera mu hariya mu miduha, bamwe mu miduha abandi rwa Rutabura. Rero biri kugenda bivuga ko uyu witwa Mitsutsu yamaze guterera ivi uyu mukobwa bita Uwase Keria, nako Uwineza Keria byagiye bishimisha abantu benshi bagiye batandukanye. Mitsutsu yagize emonsiyo aza kugenda arira, umukobwa akomeza kumuhoza kuko uyu Mitsutsu murabizi yaciye mu buzima bukomeye cyangwa se bukakaye. Hari abantu murabizi ubuzima bw'i Kigali bugoye, kubona urara kurya biba ari ikibazo. Iyo ugize amahirwe rero ukaza ukaba umukomedi ukunzwe ugakundwa n'abantu benshi bagiye batandukanye, biba ari ibintu byiza bishimisha buri muntu wese. Rero Mitsutsu nawe yagize ati nishimiye kubona amahirwe Daddy yamaye yo kugaragara imbere y'abanyarwanda neza, kandi nzakomeza gukora ibintu byiza bigenda bihesha ishema igihugu cyacu cy'u Rwanda. Rero muri comment hari bamwe bagiye bibaza ngo bakandika comment bakavuga ati uyu Mitsutsu ari kutubeshya byinshi cyane, ariko ikindi kiri kugarukwaho nuko uwitwa Inkindi Aisha atigeze yitabira muri iki kirori, kandi uwitwa Mitsutsu yari yatumiye uwitwa Aisha yakwitabira n'uwitwa Kiramani ngo bitewe ngo n'izindi mpamvu ngo zatunguranye. Ariko amakuru agenda avugwa nuko ngo afitanye ikibazo kitarakemuka. Uwitwa Mitsutsu murabizi nawe afitanye ikibazo n'uwitwa Soroba, yaje kumusaba imbabazi barongera baba inshuti, bigera naho uyu Soroba yaje kuza mu birori by'uwitwa Mitsutsu aho yari yateye ivi. Rwose ubona ko byari byishimo. Uwitwa Kanyabugande yaje kumushyigikira, uwitwa Soroba, uwitwa Bobo, hari umukobwa nawe ukina kwa Kiramani nabonyemo naramenya izina ryiwe neza, wari waje gushyigikira uyu Mitsutsu. Mitsutsu rero akaba yatereye ivi ahitwa muri hoteli Serena, ariko yagiye guterera ivi. Urumva ko ni ibintu byiza, numva ni ibintu bikomeye kugira ngo ufate kugira ngo ubone urwego rwo kujya guterera umukobwa ivi muri hoteli Serena. Urumva ko ni urundi rwego ruba rukomeye uba wagezeho, cyangwa se n'indi ntambwe uba wateye ikomeye, kuko hoteli Serena kugira ngo yinjiye mu bwayo utanga $200 ibihumbi 20 by'idolari cyangwa se $200 y'idolari kugira ngo winjire muri Serena Hotel. Urumva ko ni ibintu byiza, ni ibintu bishimishije kuri uyu musore witwa Mitsutsu wateye intambwe nziza, kandi akomeza no kugenda ashishikariza urubyiruko kuba rwakura amaboko mu mfuka rugakora kugira ngo nabo bazaba mu buzima bwiza nk'ubwabayeho. Nibyo agenda yifuriza inshuti ze nkuko bwije nuko bukeye. Ngewe rero nditwa Gahita Samba Boy, aya niyo makuru nari mbafitiye y'uwitwa Kazungu Emmanuel muzi nka Mitsutsu, wamenyekanye ku izina rye nka Mitsutsu nyine ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, kuri yaba Instagram yaba YouTube. Ni ahantu yagiye amenyekana cyane kandi agenda akundwa. Ngewe reka mabwire ngo cahu ndabakunda cyane, reka mbakurikiranire n'andi makuru agiye atandukanye. N'ahandi hantu uzagiye kura amakuru meza, n'ahandi hantu uzakura amakuru yizewe, n'ahangaha kuri Kigali City TV. Ndabakunda cyane, cahu hasta la vista.